uyu mugoroba ubwo bushobozi bwakoresheje Yobu bwakoresheje Yona bukamujyana atagomba gukora busubire bukoreremo mu izina rya Yesu. Ibasha gukora ibirengeje cyane ibyo wibaza, ibasha gukora ibirengeje cyane ibyiyumviro byawe bigarukira hafi, ariko ibyiyumviro byayo byo bishikana kure cyane. Ubushobozi bw'ijambo n'ubushobozi bw'amasengesho n'ubushobozi bw'Imana, hari abantu tutohuye muri mwebwe, hari n'abandi bakomeye usanga bariko barandondera n'ukubera ikintu ubushobozi bw'amapfi. Babahamana imirongo urondera uyu, ufise ikibazo uyu urondera uyu, hari ubushobozi turiko turarondera. Ubwo bushobozi nabwo budukonekta n'abandi, buduhuza n'abandi bakure. Tumuhe kaza mu izina rya nde? Mana mukorere iki? Mana mukize uyu munsi mbere mu izina rya Yesu. Kazi Mana yakukiza, turafata Imana yo kurusengera wakoze kuboneka. Reka bamwicaye. Ndumva rero turaba hano tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi tugiye gusangira ntabwo tuja kuja inyuma y'ibyo twariko n'ibyarindiriye. Imana ntiraduhindurira ibyarindi nyene. Birashoboka ko uno munsi ari bwo bwa mbere, abataje ku wa mbere no ku wa kabiri ni bande bataje ku wa mbere no ku wa kabiri, uno munsi ni ku wa gatatu. Kambanze kuhuke gatoya. Harabereye umusomyi asome, ndabona ko hariho abatarumva iryo jambo. Igice cya gatatu murongo wa 20 n'ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri. Icubahiro kibe icyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza ku buzukuruza bose b'ibihe bitazoshira. Amen. Mwami Yesu nashimwe. Amen. Nuko yishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Hari ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Nk'uko ubushobozi budukoreramo buri, ubushobozi bwayo budukoreramo. Ubundi ubushobozi ntibugirwa n'imyaka myinshi. Ubushobozi gushobora ikintu ntibigira n'ubunini cyangwa ntibigirwa ubushobozi. Murabona, reka dufate ku bushobozi. Ushobora kubona igikamyo kinini cyangwa imodoka nk'irya cyangwa urujipe runini cyane, waraba uri kararutwara gasanga n'umuntu w'ibiro nka 25 cyangwa 30 cyangwa akantu kakana, kabona ingene gatwara urwo rujipe. Urujipe mwebwe mwoja ko nimuhinde nimunyiganyize, ariko umwana mutoya agafata urujipe warura ukabona n'akana gatoya. Murabona abantu bafite ubushobozi. Umupolisi mpora ndamubona yibereye nka hariya, ukamubona umenga ni mugufu, ukabona umenga ni muto muto, mugabo kubera ubushobozi yahawe n'igihugu ahagaze gutya arafata akafilimi ngo akagira ukuboko kubita, aravuza agaca ashira ukuboko, agira ukuboko hejuru agaca kwereka hano
nzabona ama minibisi, ama kwasteri, ama jipe, ama kamyo, ama remorke, ama beni yose. Harakajira aba yambaye hano n'umwambaro w'itenge aba yambaye, bijya n'ibyo byerekana ubushobozi. Utaravye amashuri afise, utaravye ko muvukana, utaravye icari, kuba yambaye ujya mwambaro gusa, ubushobozi bw'igihugu bwamuhaye, ibintu byose bica bitonda ku murongo. Yesu ashimwe. Kabona ibigabo birebire binini by'inda bikomeye gutya biriko biraza, urumva byisigura, akavuga ati ndavuze hajya. Ayandi nagiye ndiko ndagenda gutya mbona umupolisi ahagaritse hari imodoka, ntumvayo ngo uje kuyisigura cyane ngo utange dokima. We waguma hariya agahagarara ajya akakubwira, navuga ngo ibi nibi bimeze uko, ntumva mu modoka wisigurira mu modoka, ntumwegere. N'ubushobozi, ubushobozi afise ni bumwemerera ko namwegere. Ubushobozi rero ntiburaba ubushobozi ntiburaba ibintu binini, ubushobozi ntiburaba imyaka, ubushobozi ntiburaba uburebure, ubushobozi ntiburaba amashuri. Ubushobozi yarize atize agahabwa ubushobozi, abize n'abahambaye abakomeye n'aboroshe baremera kubera hari cyamuhaye ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. No iri jambo ryanyoheye ngo kuko ibasha gukora cyane ibirengeye twebwe ibyo twiyumvira, nk'uko ubushobozi budukoreramo buri. Hari ibintu dushobora gukora cyangwa ushobora gukora wewe atari wowe ubikoze, mugabo hari ubushobozi bw'uwaguhaye ubushobozi bushobora gukora ibyo bintu. Uyu munsi nimufashwa cyane kubera sinza kuvuga cyane, ngomba mvuge buhoro buhoro kuko numva kubera muba mwamenyeye ko mvuga cyane nyaruka. Iyo mvuze buhoro buhoro umenga si jewe ucumenga nahindutse, ni jewe kandi ubushobozi ni bwa bundi. Ubushobozi ni bwa bundi kandi sinahinduye, ndi wa wundi. Haleluya. Ariko kubera ubushobozi budukoreramo uko buba buri, ibintu n'ubundi bigenda bihindagurika. Umwami Yesu ashimwe. Ubushobozi ibasha gukora. Haleluya. Ibasha gukora kubera ubushobozi, ibasha gukora kubera se umuntu akora n'Imana ikora. Ibasha gukora ibirengeye wewe ubyiyumviro byawe. Haleluya. Ibasha gukora ibirengeye iby'abana b'abantu babona, kuko se abantu bakora n'Imana ikora. Turetse n'Imana n'abana b'abantu kubera ubushobozi bahabwa, murabona bakora ibyo bikomeye kubera bahawe ubushobozi. Niko ndafashwa rero, numva ntanguye gufasha. Haleluya. 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 Bana nishimwe, numva ntanguye gufashwa rero. Haleluya. Numva hari ibintu biriko biraza. Haleluya. Haleluya. Nabo si hari ubushobozi. Para basike notene. Hari ubushobozi. Iyo ubushobozi buje ibintu bica bihinduka. Haleluya. Oya haleluya. Paulo aravuga rero ati si jewe shoboye ariko hari ubushoboye. Numva mfashijwe n'ukuri kose. Iyo ubushobozi buje ibintu birahinduka. Iyo ubushobozi buje ahatari ubushobozi haba ubushobozi. Iyo ubushobozi buje abari bagwaye barakira. Iyo ubushobozi buje abacitse intege bongeye gukomeza. Iyo ubushobozi buje abadedebukirwa bumva izindi mbaraga, kuko sibo bakora, bakoreshwa n'ubundi bushobozi. Niba hari umuntu abyumva tere haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ibyo byose byerekana ubushobozi bw'Imana. Ibyo byose byerekana ubushobozi bw'Imana. Ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ko Pawulo
munsi. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Irabasha gukora. Ko ndavuga ngo ibasha gukora. N'Imana ibasha gukora. N'Imana ikora kandi irabasha kandi irashoboye. Ikora ibyo wowe ibirengera ibyiyumviro by'umwana w'umuntu. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ya niko ndafashwa cyane. Urabona ibimashini biterura imodoka cyangwa ibimashini biterura imizigo biriko biraterura bikura hariya bijana hari, ugasanga biriko birakora kubera ubushobozi bifise. Hariho ubushobozi bw'Imana ndugu yawe. Niko ndavuga ngo hari ubushobozi bw'Imana. Hari ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana buraba ibyina mu kiyaga. Ubushobozi bw'Imana. Numva mfashije. Ubushobozi bw'Imana. Umunsi umwe uwitwa Yona. Mana aramubwira ati genda hariya. Ati oya nshaka kuja hariya. Kweli Imana yaramubwiye ngo agende aburire abantu. Wewe mu byiyumviro byiwe ntiyagomba ko abo bantu botabara. Nagomba ndakubwira babyemera batabyemera abigomba gutabarira batabara. Haleluya, haleluya. Bagupinga cyangwa batagupinga, bakwemera cyangwa batakwemera, kubera ibasha gukora, kubera hari ubundi bushobozi. Haleluya, haleluya. Ubushobozi. Haleluya, haleluya. Bikoma vuga ubushobozi. Haleluya. Yona bamurungika gutabara kugira ngo akize abantu. Yona aravuga ati sinjayo, ahubwo kubw'ibyo ugomba aje ahandi. Aciyigira ahandi ntiyajya iyo yaratume. Imana iravuga ngo ngomba kwereke ko zisa ubushobozi. Ubushobozi, iyo umuntu afise ubushobozi yikora ku bintu byose. Ibintu nurafunga neza. Haleluya. Umuntu ikimuranga ko afise ubushobozi. Imana ishimwe. Haleluya. Igihugu kugira kigaragara ko gifise ubushobozi kiba gifise abasirikare, kiba gifise abapolisi, kiba gifise abanyagihugu, kiba gifise abantu bize, kiba gifise ibintu byose. Icyo kiba cyerekana ko gifise ubushobozi. Ariko umuntu agitera ingabo zizihari. Ariko wonona ibintu mukazana akajagari mu gihugu, abapolisi baba bahageze. Hageze umuntu yonona ibintu abacamanza baba bahageze. Ibintu byose ibyo byerekana ubushobozi. Kandi avuga Yona rero, gire wowe Yona, ndagutuma ari ukaja hariya we bitungana, ngomba mwereke ko dufise ubushobozi. Haleluya, haleluya. Ngomba tuvugane ku bushobozi. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'iyaduhamagaye, ubushobozi bw'iyaturemye, ubushobozi bw'umwami w'abantu, ubushobozi bw'ufise ijambo rya nyuma. Yutumva watera. Haleluya. Kubera kucika intege kandi hari Imana ifise ubushobozi. Kubera kugenda bukiwe iwo twizeye afise ubushobozi. Kubera iki. Haleluya, haleluya. Ndafashije. Haleluya. Ndafashije. Noneho rero Yona ataravuga ngo uhereza munanje ngo mandevye nigendera handa kubita ikorosi. Aravuga ati nanje ngiye mu biti. Arajayo. Imana yamubwira ati we Beti nitungana wewe. Nagomba ndakwereka yuko Jefisi ubushobozi. Ndavuga ati aha rero nakubwiye ngo uri n'ubwato uraguriye none uroye ahandi. None ngomba ndakwereke iyo nagize gutya Imana itangura gukoresha akajagari kubera ubushobozi. Imipunda umuyaga. Imana iravuga ati umuyaga we nyaruka wereke ko mfise ubushobozi. Umuyaga uraza abasoza bagakata ubwato bugahindukira, basubira umuyaga ukaza ubwato bugahindukira. Abantu ubwato bose ati turapfuye. Bagira umupfindo ati ninde? Ati ni Yona adutegeka akaga. Atari ibintu barahomba. Ibintu byose barabifise barabita mu mazi, ibindi barabiyora barabita mu mazi, gushika naho bamenya ko ari Yona. Yona aravuga ati karabaye bararaguye, tuma munterera mu mazi basi. Baramutora bamuterera mu mazi.
rwarihejeje imana ifise ubushobozi haleluya nakubwira ngo ifise ubushobozi imana irabura bati yona ugomba nakubari ikirungi ifi kubera ubushobozi bw'imana ikigenda muri za fi zayo zose n'iz'imana gatumiriza urufi runini rw'amakare ukerebuka wiruka ibirometero kw'ijana mu minota 2 nyaruka sinabizi imba yona yari hano ubwo rufi rukaba bari mu rubonge cyane mu cankuzo imana yavuze ati wafiwe hagarika ibyo barimo nyaruka kw'ijare kiravumbuka ushobora guhindura ibintu kuko navuga ubushobozi haleluya kuko navuga ubushobozi kuri mugoroba ukoreye mu buzima bwawe wishima kabisa kuko navuga ubushobozi bw'ibyagutangiye ubushobozi bwururuke uroderese ibintu buhindukiza ibintu ibyari byarazimiye bigutumbere wishima kabisa ariko iyo ubyumva watera haleluya w'izina rya Yesu imana muhura n'ubushobozi bw'ijuru w'izina rya Yesu imana muhura n'ubushobozi bwa Nkebuyera mu izina rya Yesu imana muhura n'ubushobozi bwa Nkebuyera mu izina rya Yesu imana muhura n'ubushobozi bw'ijambo mu izina rya Yesu ubushobozi uhure n'ubushobozi buri mu bakozi b'Imana imana yahawe abakozi bayo uhure nabwo kuri mugoroba mu izina rya Yesu uraza rugeze kwishabe ruravye gutya rusanga nta kintu na kimwe gihari mugabo rucarubona akagabo ka Yona kari mu mazi rucaruribwira ati buriya rero irya yambariye ngo nze hano yari ayo misiyo yo kumira ikintu cyose ndibubone rirazunguruka hose irabura amafi ikibona ka Yona icatine wenyene ikirakamira haleluya ikirakamira haleluya ubushobozi bw'Imana bumira umasi wawe w'izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana bumira ibyakugwanya mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana bumira ibyabiguhagurukiye mu izina rya Yesu ako ntabwo nabyumva batere haleluya Yona agize gutya yisanga mu nda y'urufi atangura kugira gutya yumva ibirandaranda biriko biramufata biriko biramuriga yikebutse gutya yumva ari mu nda y'urufi aravuga ati karabaye ndapfuye yariraguye imana iravuga ati nagomba kwereke wa mwana we ko tudahuye mfise ubushobozi ndafise ubushobozi imana iravuga ati wafiwe uvuye mu cyaguzo cyane mu rutana fata iyi nzira ubunyene rimwe kabiri gatatu ndakubone uri hehe ku rubibe rw'iheka rw'itanzania cyangwa muri kenya iyo fi yagiye ntiyirozwe umwana bayicometse kura iriruka irakumbuka iyo fi igize guca gatoya haleluya nagomba nakubwira ngarutse kuri nyarushanwa naho abakugwanya boba naho shetani yohabura imana ifise ubushobozi bwo gukoresha ibiti n'amabuye ubushobozi bwo gukoresha ibiti n'amabuye mu izina Yona akerutse gutya ifi yageze aho Yona kashaka kurusha ifi yahamugejeje asa ari mu nda y'ifi nagomba kubwira ngo ntabwo ari mu nda y'ifi hari ibiguhiga n'ibigahagurukiye bizogenda iyo bidashaka kurusha ariko kubera hari ubushobozi byisanga byageze iyo bitagomba kurusha Pawulo yavuze ngo tugenda dufashwe mpiri tugenda iyo tudashaka kubera ubushobozi tugenda dufashwe mpiri kandi tukagenda yaba nagenda iyo shaka mu buri mugoroba simbagarutse wapi haleluya simbagarutse turiye ngaha numva wapi no kuburira mu modoka byabura byasi kwanurira mu modoka umenga batera ukuboko gashyira no mukuza byasi kandi imana ati ndahebye ahigisha abandi numvishwe birasi cyane mukako hagushomotse haleluya byasa wapi imodoka yangoye gutwara ibintu nari nsanzwe nzi kuri rivasi ndo wa mbere naho ntiyemera ariko navuga ahantu naho
ngenda neza natwaye n'inshuro zirenga 10 nduga nsubira inyuma atavyana ntaziyonja kandi nshobora kugenda ariko ndabona ko ari ngorane z'intege nke ariko inyuma yaho ndagenda gushikaho ngenda sinari nzi ko ngaruka nagenzeyo ndabwira na madamu muhira navuga ati ndumva ntasubirayo ndumva wapi nta kintu nza gukora ariko numva ijwi ryanyibukije ko hari ubushobozi ariko wokwigisha nabona nubwo wenda yokwigisha numva ijwi rirongera rirambwira ati hari ubushobozi numva niyo mpamvu akubwira pasiteri pati yigisha umugoroba ariko nkabona numva ijwi rivuga ati hari ubushobozi numva ngomba senga abashikaro hanyuma mbere ubundi muntu cyangwa senge ndangize ariko hagira ubundi muntu asoma ijambo ry'Imana rihe ariko ndi hano numva nigeze Imana ariko se ka bushobozi nzufise no aho numva ntabwo sinari kumva ubushobozi nk'uko biri ariko nagomba numva ijwi rimbwira ngo hari ubushobozi ko numva byase ko numva byase ariko uja naho umugabo hano twoterana ingumbi amaboko yanje yakijijwe asigaye akubita abazimu gusa ariko abazimu ubu naho bangana gute ubu naho hotsa nk'imiliyoni y'abazimu nobasekeza kubera numvise hari ubushobozi hari abana ndio kusengera ndasenga numva imvugo zigiye numva ijwi rigiye numva biranka ndababwira ati mutaha tubasengereje numva cyane numva imvugo zari zihetse impemu zahi ariko ubu numva ubushobozi bwo dushaka twiruke tuja muri villa twongere tugaruke kubera hari ubushobozi Bakozi b'Imana babiri umwe yitwa Baramu undi Baraki. Haleluya. Baramu na Baraki manishi umwe yavuze atumiriza ndazi ko wahawe ubushobozi bwo kuvuma kandi uvumye atavumika kandi wahawe n'ubushobozi bwo guhezagira kandi uhezagiye aba ahezagiwe mwene rero ndaguhemisho uza kumvumira bari abantu mugabo abantu bagomba kuvumishwa bari abana b'Imana abo bita abisirayeli abahezagiwe abatoranijwe abakiye Yesu nk'umwami n'umukiza shetani abagirira plan kugira ngo bavume hari abantu bakwibeshako haleluya nagomba nakubwire abantu bashobora kukuraba ishusho bakaraba ukureha bakaraba ukungana bakaraba ukumeze bakaraba inyamaro zawe bakaraba intege zawe bakaraba ibiro byawe hanyuma bakagushira muri plan yo kukuvuma ariko uzubabwira ati ntituvumika haleluya naho tumeze uko hari igihe tutavumika naho tumeze uko hari igihe tunyeregeta naho tumeze uko hari igihe tudafagika naho tumeze uko hari igihe turi umururazi naho Imana ishimwe
icyubahiro cy'umwami Yesu aba turi kumwe. Haleluya. Nabishimwe we. Haleluya. Niko ndavuga ku ijambo ryitwa iki? Ubushobozi. Ubushobozi Imana ishimwe cyane. Umugabo umwe aravuga ati sawa reka nze kubavuma. Aragenda ageze hariya. Mugabo yari yaramagawe n'Imana kandi yarafite ubushobozi bwo kuvuma. Ageze mu nzira arasiguza Imana ngo Mana hari umugabo ambwiye ngo nze kumuvumira abantu. None ngende cyangwa ndeke? Imana aravuga ati takugenda. Umuntu yakubwira ngo takugenda nzoba kurekuye cyangwa nzoba yakwamira. Ayase takugenda upfe takugenda. Uwo mugabo kubera yari yumvise ingemu cyangwa ibyo azohabwa aragenda. Imana iravuga ati ko namubwiye ibintu nkamubwira n'isiri ryo kumva ntabyo mbereka agenda. Mugabo icyo avo ico agomba sitazokora. Yesu adufashe kuko hari ubushobozi. Imana ishimwe. Aragenda mugabo ageze mu nzira ati Imana ndagiye naho ngiye ndabizi icyo umbwira nicyo nza kuvuga. Ndagiye ngere kuriya mugabo yuko natonze nagiye ariko icyo nza kumbwira nicyo nza gukora. Aragenda ageze mu nzira ageze ku musozi abona ba bagabo b'Abisirayeli atangura kuvuga ati rero ngomba ndabavume kabisa. Akavuga ngo aho yavuze ngo muragapfa akaca asanga yavuze ngo murakabaho. Imana ifise ingena kubera ubushobozi ihindura ururimi. Akavuga akagiga ngomba mvuge ngo barakatsindwa n'abasi babo. Haleluya. Haleluya. Ufise ururimi urukoresha uko ugomba ariko urukoresha uko ugomba kubera uwaruguhaye yakuretse urukoresha uko ugomba. Avuze ngo nturukoresha uko ugomba uzovuga ivyera cyangwa bagomba kuvuga ivyera uwaruguhaye avuga ati no vuga ibitukura. Ubushobozi ururimi se niruba rurimukana imitsi si yayindi hari kiba cyabaye ariko hari ubundi bushobozi buba bwafashe ururimi. Rushobora kuba ari ubushobozi bw'Imana cyangwa ubushobozi bw'abadayimoni. Ibyo ari byo byose buraruhindukiza. Nagomba kubwira ngo hari ubushobozi. Haleluya. Nabwira uwo mugabo avuga ati vuga kandi mugabo uza kuvuga icyo ngomba icyo uza kuvuga. Hari abantu ibintu babifata ibisana ariko nagomba ndakubarira iyo atari ubushobozi bw'ishoboye wowe ushobora kuba utarukiriho. Iyo atari ubushobozi bw'Imana icyobo kiracarameze kw'ivyondo kiracaramaze gusiba. Hari abo mugendana bakwipurije imigambi nakura barayitunganya y'umupfa bakoresheje biriya na biriya ariko haboneka ubundi bushobozi bucisha mu murongo ariko aho niwotera. Haleluya. ariko aho niwoshima Imana yo mu ijuru, aho niwoduza icyubahiro, aho niwoshimira Imana, aho niwoshimira Imana. Hari ubundi bushobozi bwavuze ngo naho nabisize mu murongo. Hari ubundi bushobozi buvuze ngo nabeho. Hari ubundi bushobozi buvuga ngo ntapfa. Kandi ubushobozi busumba ubundi bushobozi. Nagomba nakubwira hari ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Ijambo ntiwacyumvise. Hari ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Ubwo bumira ubundi bushobozi nibwo bwavuze ngo naho wateguye kapfa ndavuze ngo ntapfa kubera hari ubundi bushobozi. Haleluya. Iyo atabubwa bushobozi wowe uba waratakaye. Iyo atabubwa bushobozi wowe uba warabaye imfubyi. Iyo atabubwa bushobozi wowe uba waramugaye. Iyo atabubwa bushobozi wowe ntuba ukigenda. Iyo atabubwa bushobozi wowe uba warapfuye. Iyo atabubwa bushobozi abiwanyu baba baramuhevye. Iyo atabubwa bushobozi niko ndavuga ubwo bushobozi buriko burakora. Ubushobozi bugiye gukora bubasha gukora cyane ibirenge ivyo wiyumvira. Niko ndavuga ubwo bushobozi nibwo bwatumye uriho, nibwo bwatumye umugore wawe akibaho, nibwo bwatumye ubikora akazi, nibwo bwatumye ukiri mu muryango, nibwo bwatumye ukiza gusenga,
bushobozi waba waribagiwe yatanga ubwo bushobozi niko ndavuga ngo ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira ubwo ni ubushobozi bw'ijuru ubwo ni ubushobozi bw'Imana niba ubyumva niba ubyizera uyu mugoroba reka Imana yurutse ubwo bushobozi buhindura ubuzima bw'ibyo barimo bitagira ishusho ubwo bushobozi butanga ishusho. Haleluya haleluya ubwo bushobozi bwakoze ibya mbere bugatuma udapfa reka buzane n'iyindi shusho reka buguhe intumbero reka bugukure mu bintu bitagira igitungu cyangwa byarimo igitungu buzane ibindi bintu bifise intumbero. Uyu mugoroba ndinginga Imana yampamagaye yayindi impaye ubushobozi bwo kugenda bigakunda bwo kuvuga bigakunda bwo gutambuka bigakunda ubwo bushobozi buze bukorere muri wewe numvise ngo nk'uko ubushobozi budukoreramo buri reka ubwo bushobozi Imana yampaye mwaya masengesho buhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka ubwo bushobozi buhindura amateka y'ubuzima bwawe reka ubushobozi bugushyire hejuru reka ubwo bushobozi bukuzuza mpemu yera reka ubwo bushobozi butegura imitego mutezi reka ubwo bushobozi bugwanya n'ibiguhiga reka ubwo bushobozi bugwanya n'ibikugwanya reka ubwo bushobozi bureme amateka mashasha mu mwaka ugiye kwinjiramo reka ubwo bushobozi nimubyumva tera haleluya reka ndumva ubushobozi uyu mugoroba ndumva ubushobozi uyu mugoroba ndumva ijuru ririko rirunguruka hari ubundi bushobozi buriko buraza uyu mugoroba ndumva hari ubundi bushobozi buriko buragendagenda mu ishengero ry'Imana ubushobozi buriko ndumva ubushobozi buriko buramiragura ububasha bw'abadayimoni ububasha bw'abarozi ububasha bw'amaborokaje ububasha bw'abakugwanya na kwa kundi ubushobozi bw'inzoka ya Mose bwahaguruka bukamira ubushobozi bw'inzoka ya Farawo. Ubushobozi bwakoreye mu nzoka ya Mose uyu munsi bukoreye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana yanje mana yanje mana yanje mana yanje uyu mugoroba bwa bushobozi bwakorera mu nkoni ya Mose akayirambura ku kiyaga ikiyaga kikicamo kubiri nanjye ndarambuye hejuru y'ubuzima bwawe hejuru y'izina ryawe hejuru y'umuryango wawe hejuru y'amaproje yawe hejuru y'umugambi wawe Imana yakamagaye Imana amaze iminsi ishika hafi mirongo indwi irenga imbere yayo reka ubushobozi Imana yampaye butangure kugendagenda w'ishengero ryo kuri uyu mugoroba reka ubwo bushobozi tumaze iminsi turiko turarondera butangure kubohora bucagagura imigozi y'abari baboshwe kuri uyu mugoroba akira ubwo bushobozi mu izina. Ndababwira ngo hari ubushobozi hejuru y'amageragezwa hari ubundi bushobozi hejuru y'intambara zose hari ubundi bushobozi hejuru y'ikugwanya hari ubundi bushobozi hejuru y'iguhiga hari ubundi bushobozi. Hari umuntu ariko aranyumva atahura cyane turi kumwe. Haleluya haleluya oya haleluya haleluya niko ndavuga ubushobozi bw'Imana niko ndavuga ubushobozi buremereye niko ndavuga ubushobozi bubohora ubushobozi bukiza abagwayi bagakira ubushobozi buhagurutsa ibimuga bikaguruka ubushobozi bukura abantu mu rupfu rukabaha ubuzima ubushobozi buhindura amateka y'ubuzima. Haleluya Mwami Yesu nashimwe. Haleluya 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 Imana ishimwe Imana ishimwe niko ndavuga ubwo bushobozi mbega ubushobozi ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo wiyumvira ikoresheje ubushobozi busumba ubundi bushobozi. Naryohewe n'iri jambo ngo nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri si twe dukora ariko hakora ubushobozi bwayo. Nagomba wizere yuko hari ubundi bushobozi bushobora kukugobotora ahantu uri. Nagomba wizere yuko hari ubundi bushobozi bwakurinze cya gihe bwagutabaye cyane. Uribuka ubushobozi bwagutabaye cya gihe mu Buganda ugiye gupfa. Uribuka ubushobozi bwagutabaye ugize accident mu modoka abandi bose bagapfa ukava bikomeye. Uribuka ubushobozi novuga byinshi reka ndabiceceke nawe urabizi. Burya bushobozi buracyariho ubasha gukora ibirengeye cyane ibyo wiyumvira. Haleluya ubushobozi
iyo hataba ubushobozi hariyo abariye sumu barapfa wowe kubera kutapfuye kandi wanyoye imiti nka yayindi nuko muri irya miti hiciyemo ubundi bushobozi. Haleluya. Ntabwo wakijijwe n'irya miti ariko hari ubushobozi bwaje. Ntabwo wakijijwe n'irya miti arabaza kwa muganga bagapfa ariko hari ubushobozi bwaje. Uravuga ngo uyu ndacyamukeneye, uyu aracyakorera, uyu ni umwana wanje, uyu ndamukunda. Arabasike niko ndavuga ku bushobozi. Abari hano batahuye ubushobozi bw'Imana batere haleluya. Ubushobozi bw'iyasize hejuru n'isi, ubushobozi bw'igufumbase mu biganza byayo, ubushobozi bw'igushushanya mu biganza, ubushobozi bw'iyakuremye, ubushobozi bw'iyadusenga ijoro n'umurambo, ubushobozi igituma turiho no kubera ubushobozi, igituma duhema no kubera ubushobozi, igituma tuvuga no kubera ubushobozi, igituma tugisenga no kubera ubushobozi, igituma twiruka no kubera ubushobozi. Ubushobozi vuba misi yose uzokengera ubushobozi uzopfa ukenutse ukibiguhiga kuko wicaga hano nivyo wicamo nivyo mugendana n'abagenzi bawe bibaza ngo baragukunda ariko ntibagukunda, n'abakuvuga neza mu kandi sase bakuvuga mwicaranye ariko barenganye bakuvuga ukundi. Nagomba ndakubwire ngo misi yose niba ugomba kubaho no kuramba no kuroranirwa no gushika kure isuku ubushobozi bw'iyakuremye. Injira mu bushobozi bw'iyakuremye. Kufata badafatika. Musogera gari kufata badafatika. Kubera ko udafatika nuko hari ubundi bushobozi. Nabishimwe. Hari ubundi ubushobozi budukoreramo, ubushobozi bw'iyaguhamagara. Bandika ibitega bikaguruka, baguhasinde bigahera, bakwigira imigambi yaho bagucuye umunsi ugaca ahandi. Kubera hari ubundi bushobozi. Bategura inama ya abadayimoni bacane kubera ndiho kubera ubushobozi, abapinga bibacane kubera hari ubushobozi, abambona bazunguriwe kubera hari ubushobozi, bakokambira nono ubihangano kubera ubushobozi, bakokambira abasumu uzohera kubera ubushobozi, bakokambira imitego uzohera bamubarire bazocukura ibinogo uburengane kubera ubushobozi, bategura inama izamuke kubera ubushobozi,
byose, niko ndavuga ubushobozi bw'Imana, niko ndavuga ubushobozi bw'Iyera, niko ndavuga ubushobozi bw'Umwami w'abami. Bafontaine bakoresha ibirozi, ariko hari ubushobozi busumba ubundi bushobozi buzonetraliza imigambi yose bariko barategura. Ega ntabwo turiho kubera impuhwe z'agaca, ariko turiho kubera ubugombe bw'Imana. Inkoko irakura, agaca kayirondera, ikavuka kayirondera, ikabandanya kayirondera, ikaba umuswi kayirondera, ikabyara kayirondera, igatama kayirondera, ikaronka abuzukuru kayirondera, ikaba isake kayirondera. Haleluya! Oya haleluya! Oya haleluya! Iri guhinga birahari, ariko hahandi hari ubushobozi budukingira. Iri kurwanya birahari, ariko hari ubushobozi bwo kudutabara. Abatuvuga nabi barahari, ariko hari ubushobozi bwo kudusobanura uko turi. Abaremekanya barahari, ariko hari ubushobozi buduproteja. Bikanuma ngebuye n'amarira ngo n'aya masengesho Imana yurukije ubushobozi. Iri jambo sinarondeye, nta nubwo narirondeye. Mwibuke teme twatanguranye n'igikorane yavuga ngo kugira ngo guhindura iki? Kuvuguruza imigambi y'umugabo y'umwasi Satani. Iyo niyo teme twari dufise, ariko kuwa mbere nicaye hano mu minota ya nyuma wabigerageje kwigisha, numva ijwi rimbariye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo tuyumvira, nk'uko ubushobozi bwayo budukorera ngo bumeze.